ಅದೇ ಸಫರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗೆಂದು ಆ ಹುರಿ ಹಫರಾತ ಮರಬ ಮಿಯದುಗೆ ಶೋಗೆ ಸಮ ತಫಾತಕ್ಕೆ ಕಂಕಮ ಗೊಳುಂ ಹುರಿ ಮೌಲುಮಾತೆ ಹಿಸಾ ಕುರ ಮುಂದಾಯರ್ ದೆಮ್ಮೆ ವಗುತ್ಕೊಳ ಸಾಸ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಮಿ ದುವಸ್ವರ ಹಮ ವಾರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೌಲುಮಾತಕ್ಕೆ ತಿಬೇಫುಣಂ ಹಮ ಬೇನು ಮಾಣೆ ಮೌಲುಮಾತಕ್ಕೆ ಅಳುನ್ ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೆಶೀವೆ ಸಮ ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೌಲುಮಾತ ತಿಬೇಫುಣ ಹಿಸಾಬಕ್ ಗೆಣಸ್ತಿನ್ ಮಫೋ ಹಾಸಗೋತಿಕ ತಿಬೇಫುಣ ದಕ್ಕಾಲ ಮಿউಳೆ ವಾಹಕೆ ಗೆಣ ಹಜ್ ಮೂಸಮ ಕಿಮಿ ಹಾಸಗೋತಿಕ ಹಜ್ಜ ಮಿಹಾಳುಮ್ಗೆ ತೆರೆನ್ ದೆ ಗುರೂಪೆ ಫುರಾಫ ವಾರುಗ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಕಿ ಕಂಕೊಳತಕೊ ಹಜ್ಜುಗೆ ಮಿ ಮෑ ಮತಿವೆರಿ ಅಳುಕಂ ಅದಾಕುರು ಮಟ್ಟಕ ವರಗಿನ ಫರಾತ್ತಕೊ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ದತ್ತುರು ಫಶಾ ಹಮ ಮಂಜಿಲ ವೆಸ್ ವಾಸಿಲ್ ವೆಫ ದೆ ಅಳುಮೆನ್ನ ಹಜ್ಜು ದುವಸ್ ವರ ಕ್ಯಾರಿಗೊ ಎಂಗಿರುಗ ಅಳುನ್ಮಿಗೆ ತೆರೆನ್ ಹಮ ಗಿನ ಫರಾತ್ತಕೊ ಮಿ ಅಳುಕಂ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವರಗಿನ ಮಸಕೆತಕೆ ಕುರಾರುಗ ಅಳುಮೆನ್ನ ಸೀದಾ ಮಿ ಅಹರು ಮಿ ಅಳುಕಂ ಅದಾಕುರ ನುದೆಮುನು ಕಮ್ಗ ವೇನಮಸ್ ಅಳುಮೆನ್ನವಸ್ ಮಿ ಮತಿವೆರಿ ಸಬಾವ ಧರ್ಮ ಹೋದುಮಟ್ಟಕ ಕುರೆವೇಣ ಬೈ ಕಂತತ್ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಮಿ ಮೌಲೂಮಾತ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ತಳಮೆತಿ ಬೆಫುನಾ ಹಿಸಾಬ ಮಿ ಒಳೆನಿ ಹಜ್ಜು ಮೌಗೆ ಫ್ರತಮಹ ದಿಹದೋಗೆ ಮಿ ಬರಕ ಲಿಬಿಗತಮ ಕುರೆ ವಿಧಾನ ಹೇ ಅಮಲ್ತ ಮಿ ಮೌಲೂಗಮ ಚತಿ ಬೆಫುನಾ ಹಿಸಾಬ ಮಿ ವಗುತ್ಕೊಳೋ ತೆರೆಗ ಅಳುಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದಾನೆ ಅಳುಂಡಾಕಿಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ ಮಿ ಮೌಲೂಮಾತ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬ್ಯಾರವಣಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಗ ಅಶ್ರಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಶೀದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರ ಬಡ ಮರ್ಹಬಾ ಏತಾ ಕೆನೆ ತೋ ಹಾಲ ಹೋ ಹಜ್ಜುಗೆ ಮಿ ಮತ್ವೇರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಳುಕಂ ಅದಾಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ದಕ್ಕನ ವರಗಿನ ಫರಾತ್ತಕ ಮಿ ಹಲ ಸಮದ ತುರು ಫಶಾಫ ವಾಹಕ ಅದಿಹಾ ಮಿಯಾಕಿ ಗಹ ಮಿ ಹಜ್ಜುಗೆ ಪ್ರಥಮ ದಿಹದುಗೆ ಮಿ ಬರಕಾತ ಮಿ ಸವಾಬ್ ಲಿಬುಗತು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಮೆನ ಕುರೆ ವಿಧಾನ ಕನ ತೋಗೆ ವಾಹಕ ಮಿ ದಕ್ಕಾಲನೆ ಕೊಬಾತೋ ಫೆಶ್ ಮುಗತು ಮಸ ಪ್ರಥಮ ಹಮ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲಾನ ಹಮ ಕಿ ಮಿ ಹಲ ಅಲ್ಮೆನ ಪ್ರಥಮ ದಿಹೆ ಫೆಶ್ ಫದತ್ತ ಮಿ ಹಲ ಮಿ ವಣ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد مي يجيك إيروس ما يكيغا مي يهرق ذو الحجة ما هوغا فرطان دوس فشقين دي اهم يدمي فرطان دوس ذو الحجة ما فرطان ديها دوس اي هاي كتوغا بس دنيا ما تشان عنان امه ما دوس كتوغا الله كما النبي يغ حديث فرطان وابن اجين بوي كده يكون حديث كربا هبه ما من أيام العمل الصالح فيهن حب الله من أيامها من هذه الأيام مي دوستك معناه كي ذو الحجة ما هو ديها دوها بوري دوستك حيو كنت تذكر ما كم برضو جنب إهن دوستك نوعي إيه ده هاي كتوجا إهن واهك بيان كود بيما الصحابين حيران مرناجن سببكي باور هيو كنت بوري باور هيو دوست بوري بعد دوست بوري مثلا كلام ضم مصفه دي هيك هذا دوست ما دوست نهم مهم كان أو مي دي هي خاصة كور بيما سؤال كرباني أما الله ما هو جهاد كربان برا بس ما بيجن تو بيتوه أنه يعني آية كي الله ما هو جهاد كربان ما بيجن بيه أي هم كان إمة حالة فيها أي ميهكو أي ناقة مدللا أي ناقة رفسا كي جهاد قص الله ما هو شهيد يكن داميها فيها هاي كتوجا ميد وسته ما كان أو منا مي حديثه منا بينجي أما ياك الله سبحانه وتعالى كيت قرآنه فجر سورته ما ينقر ربنا والفجر وليال عشر مي فيشو نعتا فجر كان دبا مي أدي ديهره كان دبا مي فيشو ميقطع جن ناه وعال ديهره جواه يعني هاي كتوجا مي ديه دوه ديهره جواه هما يقولك الله سبحانه وتعالى كيت قرآنه خاص زمان إيش مخلوق نوتان تاني مي गंदेबा वही प्रोग्राम का वाना माने कि यही खास दोस्त है कि खास रहता है हम एगो तो बदार मैं कीत गुरुवाना हदीस तो होगा अली का उमरना पर बड़ा बेंगे मिद वस्त होगे मैं खास बतेगा मी जुली हिज्जा में होगे फुर्तम दिया तो बस देंगेगा अने सवाल का मैं को फन सलाम तो मैं फाहो दिया मैं बाण तो है लेकिन मेरे नसु गिनवा मी वर मी एक हम फरक गिनवा मी एक रेता होगा तेरे मैं रेता कि यही पहुदी हेग रेता के एंड दुआल तो तेरे मी मैं दुआल तो कि मी जुल हिज्जा में होगे दुआल तो के दें एक मको पहुदी है का पहु मी फुर्तम मी दी हेग मी दे दुआस्वर मैं बगे बे आहार गुदें हुरिया दोसा का उबरे अस्तु इंगे एम एक अस्तु मी जुमला गोते मैं कमा गोले गोते में दक्का फरी बायो बाहा का तक هاي كتوجا سوارا بور فرصة بما كان أفضل ما تكون سكة فورما كيسا فرنجي هنا كمان أقول من مدوست لبني تي كما أما وفاكرة هذا أقول من جه ما كان لبيك تو ما سكة سكولا ما كان قلت مي دوست أوجا هما مي هيوما كورما سما كندير بودا مي كون كانت تككتو نونيا كون كمتو كورون يمي نانغلوان
mihfada mad wastakin argumenna libuni ma hasaka argumenna mi heda kurumtaka duniya gamen lehtiviti Allah hamdu kurahan emi furtama kamaka haygatuga argumen abijehe argumen ge uluma gulun bisnala heyo kama dimala mi hibbarda dimase kumanaki tauba bun tauba akuru ekuran jehe kamake argumen tele kombe mi hakki sama go sede ku kurave faaf kurave kam ga wi hindu argumen ama jehabdu sawba wanjene eya akiga ami khas dostake wima khas tawba yakun tawba bun e onna kam ilmeri ha idalu we gota tawba akul la khim dostak de ege tura emme muhimma kam kabbani farulta barabar ada ko ma mi Allah subhanahu wa ta'ala argumen na debba fa emme mai alkon takabbani farulta emme farul nafas namad nuni argumen ifan hulode misal farul rode nuwata argumen adakun de zakat misal nuwata man farna on namba e oga terika ma e ihsan terika nuwata e aili mi guru misal dahim gurun de me hettu mi islam de lazim farabba kanka ehem bima ekanka ma jena boda samalu kan den e fahuga den sunnat sunna namaz kuru sunna roda hifu dama egota mi sadagat gidenge andin dama egota argumen bekana bekama mi heyo basta radduko mi oga tarikamaga mi kulunu verikam faaruku hame egota mi argumen mi hajifa mi huna hitri khasa gotakum sa gazza ga halbari hastin ga halbari medu e wa hal argumen hadan ko ebe furun nabs ama hitri wanje hame yakiga mi uduhiya katlumaki argumen mi hajju mahuga khasa gamba alukame mi ide duwahum feshgen gos ayyam tashiyuge atin duhu tere qatli vidan ema uduhiya eki argumen geriyen no jamalan no bakari Allah hatta gurban kurun qatli ema uduhiya eki waram ma alukame gotuga faha koraba fo we gotun Allah gama nabiyya ge hadith ga nani ide duwahu insana qur'ane emme man amalaki ei Allah hatta ech gurban kurume ei uduhiya ge wahak ehma uduhiya katlimaki ei kurebe beful elare harduwa ech kame bima kurebe beful kama kuram waram mabege mba waram matiwege mba alu kame ei uduhiya katlebe hindu ohrigenda le imga jehmugo kuriga faafuswe kamga asbah hadis tag warda fasabu bima mi waram mabege mba alu kame ibrahim ge faana kare faano ron imtihanu teren debur mabege mba alu kame bima ekama hama samal kadem war tangal deme yakiga arafa duhuge wahaka hama e muhim wahaka karne roda wahaka Allah kama nabi hasbuga andani sawm yawm arafa yukaffiru asnatul madiya wal baqiya mi arafa duhuge roda Allah kama nabi arafa duhu roda famiha enage iswediya hara annanga harga faafusawa ehmima e warma duhe ma gomenna duniya macca annane emme ma duwastagutena eddu arafatake Allah kama nabi ya hadisganani خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة إلو إدوس تقتل إملاء قدوها كي أي عرفة دوه دهم ياكي يدوها كي سمع بجنب دوه إدوها الدوه لما كي ميم يوم الحج الأكبر أي حج بوردوس أي حج على كان تتن عدا كوربه إم جينا على كان إدوه قدا كوربه إدوس كم غواتي أي حج كيس خاص دوه أدي أقول من إدوس دوه يوم النهر كي قتل به إدوس نوتا nan defawani atla do sim ka e gota nan defawani bima ei do hoga ma kami mi de do tere ga mi ma heyo kan tanga to gurwan ki kam ga yes heyo kan to kurum ga hibbar korambi mer ago men mi purave kan itura ham koramun dami e itura beste manmanu kan ka itura koram dam erad inshallah ago men mi dosta hoge baraka libi gandan bima mi ಹಾಸದ ವಸ್ತಗೆ ದೆವ್ವುಮುಗ ಮ್ಯಾಗಡು ಬೇರುಮಕ ಯವನನೆ ಅಸ್ತು ಹೈಗತುಗ ಅವಮೆನ್ನ ಹೇಯಕಂಕಮ ಜೀಮ ಹಿವ್ವರ್ದಿನು ಮಸ್ ಇಂಗಾದ ಮೇರ ಅಬದು ಎವ್ವರಕ ದುವಸ್ತ ಉಂಡನ್ಯಕೆ ಹಾಸದು ಹೆಂಗ ಮಲ್ಗೊಮೆನ್ನ ಹಾಸವೆನು ತುಮ ಸಾಯಕ ಈ ದುವಸ್ ಹಾಸವೆ ನುಡಿ ದೆಂಬಸ್ ಸಾಯ ಮಿನಿವನ್ ದುವಸ್ ಹಾಸವೆ ಒಮಿ ದುವಸ್ ಹಾಸವೆ ಇವತ ಹಾಸಕನ್ ದೀನಿ ಗೊತುಂ ದುವಸ್ತಕೆ ಲವ್ವಾ ಹಬಮಕಿ ಹೈಗತುಗ ಏಯಿ ಅಗುರ್ಮೆನ್ ನ ಹದಾನ್ ಕೊದ್ದಿನು ಅಗುರ್ಮೆನ್ನ ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗ ರುಜೋಮ ಹಿವ್ವರ್ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ಹಾಸದು ವಸ್ತ ಹೆಮ ರಮ್ದೋ ಮಸ್ಫದ lamdama fahudi hefada
adi hajjuma furtama di hefa duwasta ke gatu awu menge gulma me vishnala allah me agumen ay gulma me vishnala itura e gulun rangalu kur mattaka libe wara muhim duwasta ke de me duwasta maabu muge astu sawbutake bes bahure bay ilmere faha ko nyada hikumattake faha ko bay bahure e gotun mi duwasta ki mi ahadu tere ganna duwasta ko tere e duwasta hegga mi allah sharu kurevi gaaganaka huriha alukame kurevena duwasta sahajj umra hame gota mi roda mi hame gota sadaqah kam gaviyes namaz kam gaviyes allah taala sharu kurevi gaaganaka huriha alukame ka gota ke duwasta kurumuge e sharu mi duwasta kurefa waatibe e jamaa kureve kurun ega sabu hay gota duwasta baraka bodu genda sabe gotu ge befa ha kurawu ema mi jumla gotega mi duwasta ka kule gota menna fa hakolla menna ta ಅಮ್ಮಗಾಮ ಸ್ವರ ಮುಹಿಮ ವಾಹಕತೆ ಕ್ಯಾಳ್ಮೆಂಡ ಹಮ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ವಗುತೆ ದೆಬೊಣ ಸಮ ಮದುವೆ ನಮ ಸಮ ವರ ಮಿ ಅವಸ್ಕೋತಕ ಮಾಳ್ಮೆಂಡ ಮಿ ದೇವೆನ್ ಹೊರಿ ಮಿ ದೋಸ್ತಗ ಫಾದಾ ಯಮಂ ಫಾದಿಪೆ ನೆಮೆ ಹಮ ಫಾಸೆ ಎಮೆ ಮುಹಿಮ ಕಂತತೆ ಫಾಹ ಕೊರವ ಫಮ ಶುಕ್ರಿಯ ವರ ಬಡ ಮೆನಕ ವಗುತ್ ಕೊಡೆ ಹೆದ ಕೊದೆ